Yes, turi live mu Nzove nahagiye gukomeza kugenda habera imyitozo igiye itandukanye y'ikipe ya Rayon Sport. Abakinnyi bo bakomeje kugenda baza umusubirizo umunsi ku wundi, ariko amakuru ahari twahita tubwira abakunzi ba The Public Sport nuko itariki ya Rayon Day yamaze kuba yajya hanze. Rayon Day ni ku itariki 15 z'ukwezi kwa munani mu mwaka w'ibihumbi 2025. N'uruca abana rero ubwo ngubwo tukaba tugiye kumanuka n'imiriro hano ku kibuga cy'imyitozo y'ikipe ya Rayon Sport. Mbere yuko dukomeza banza making sure ko wakoze subscribe, hanyuma uhita unakanda like, wibuke kwemeza all notification kugira ngo ibiganiro byacu bijye bikugereraho ku gihe. Iyi twinjiyemo ni Murera, ni Gikundiro, ni Isaro ry'Inyanza, ikipe ya rubanda, ikipe y'abanyarwanda. Iyi Murera ikomeje kugenda izana abakinnyi bagiye batandukanye. Mureke mbereke uwo musore wambaye nimero 23 mu mugongo, ndaje mubereke neza. Nimero 23 mu mugongo, nimero 23 mu mugongo muraza kumubona, wambaye kora, uwo nguwo ukoze ku mupira. Uwo musore ni umusore w'umukongomani, ntabwo arasinya muri ekipe ya Rayon Sport, ariko numwe mu bakinnyi turi kubona ebana baza umupira ku rwego rwo hejuru. Wambaye 23 mu mugongo, yewe wambaye kora y'umukara rwose, ni umusore ni jigo kabisa. N'umwe mu basore bari kugenda berekana ebana amacenga, ebana tekinike zidasanzwe hano muri ekipe ya Rayon Sport. Ubona ko n'umutoza Fahami ya Rotifi uburyo ari gupanga deka batangiye kuba bakina selection abakinnyi, ari no kuba yamushyize mu ikipe ya mbere. Ubona ko ari umusore w'umuhanga cyane, ariko hari abantu bavuga ngo ni umwataka. Ntabwo ari umwataka, ni umusore ukina nk'umudefanseri, akina inyuma, ariko ni umusore w'umuhanga cyane. Nyuma y'uyu nguyu rero hari amakuru yihuse cyane ari kuvuga ko witwa Olivier Gishweka, mani ishobora byose, Olivier Gishweka agiye kuba nawe yerekeza muri ekipe ya Rayon Sport, aje kuba goalkeeper. Ni nyuma y'uko witwa uyu mutoza w'abazamu Bakame amaze kubona ko uyu musore waturutse mu gihugu cya ni Cote d'Ivoire, ni Cote d'Ivoire. Uyu muzamu Idrissa Kuyate, ndumva niba atari umunyakote d'Ivoire ni umunyakameruni. Uyu Idrissa Kuyate rero amaze igihe kinini akora imyitozo, ariko agaragaza power performance mu izamu rwose. Ntabwo babona ko ari umuzamu uje kuba topic number 1, uje kuba umwe mu bazamu beza ushobora kuba yafasha ikipe ya Rayon Sport muri iyi sezo ya 2025-2026. Uyu musore Idrissa Kuyate akomeje kugenda agaragaza ingufu nke. Biravugwa ko aho yakubutse ikipe, aho yakubutse igihugu yakubutsemo yari amaze igihe kijya kungana n'imyaka 2 adakina, ariko iyo ugiye kureba fitness ye hano ku kibuga irakugaragariza. Ni umukinnyi ukora imyitozo mu minota 20 akaba yashaje neza atakinyeganyeza. Ni umukinnyi ukora imyitozo agatangira gusaba imbabazi avuga ati rwose ni munyorohereze nk'umwana uri kwibere. Uyu musore rwose ari hasi cyane, nta kintu yafasha ikipe ya Rayon Sport. Ikipe ya Rayon Sport rero witwa Twagirayezu Tade na Paul Muvunyi perezida w'ikirenga bamaze kubona ikibazo cy'uyu musore, abonye yuko rwose bapfunyikiwe ikibiribiri, bahise batangira gutekereza mu maguru masha uwitwa Olivier Gishweka. Uyu Olivier Gishweka ni umwe mu basore ebana bifashe neza cyane, umwe mu basore bazi zamu ku rwego rwo hejuru, umwe mu basore ushobora kwinjira muri ekipe ya Rayon Sport akagira ikintu gikomeye cyane abafasha cyane. Kuba ngubu ikipe ya Rayon Sport igiye gutangira ikindi mikino ya gishuti, aho igiye kubikina n'ikipe ya Young Africans iraza hano kuri 15. Ebana irazana urujya n'uruza. Ubu ngubu
aba bafana ba Yanga batangiye gukatisha amatike abazana mu Rwanda ku itariki 15. Mu minsi mike mugiye kubona statement ya Rayon Sport isohoka ku mbuga nkoranyambaga ahantu hose, ivuga uburyo iyi match izaba imeze, uburyo abafana bazagura amatike, uburyo ibintu byose uko bizaba bipanze. Ikipe ya Rayon Sport iri kubyorganiza. Mu minsi mike mugiye kubona special update iza ibisobanura. Ikipe ya Rayon Sport rero ikaba irimo iraganiriza cyane uyu nguyu Olivier Gishweka, bitihise rwose muraza kumubona yamaze gukandagira muri ikipe ya Rayon Sport, ibintu biri kugenda neza. Mwabonye yuko yamaze kuba ihakanira uyu mutoza wungirije Afahami ya Rotifi yari yazanye witwa Rotifi n'ubundi, hanyuma ihita isinyisha uwo bita Haruna Ferus. Uyu Haruna Ferus rero akaba yaramaze gutereka umukono ku masezerano muri ekipe ya Rayon Sport, ndetse akaba amaze gutoza inshuro ebyiri. Iyi ngiyi uyu munsi ni ya gatatu aje gutoza ikipe ya Rayon Sport. Uyu mutoza Haruna Ferus ntabwo ari umutoza w'umwiga, ntabwo ari umutoza uvuga ngo aje kwipimira kuri ekipe ya Rayon Sport. Ni umutoza w'umuhanga n'ubundi wari usanzwe atoza ama ekipe akomeye. Uyu nguyu nta kipe n'imwe atatoza, aba n'umutoza mukuru, ariko kubera ko wenda bijyanye n'uko nta kazi yari afite, byabaye ngombwa ko aza kuba yakungiriza Lotfi, ariko nawe ni umutoza w'umuhanga cyane wagiye uca mu makipe akomeye cyane. Ni umutoza ufite profile iremereye rwose. Ibintu biraza kuba bigenda neza muri ekipe ya Rayon Sport. Ibindi bintu twakubwira nuko witwa Rukundo Rahman Papre yamaze kuba kandagira hano mu Nzove. Ubu nawe yatangiye imyitozo. Murabizi ko uwitwa Richard amaze iminsi 2, Richard Ndayishimiye amaze iminsi 2 kaseri hagati mu kibuga, amaze iminsi 2 akora imyitozo. Nawe ni umurundi ariko yari yaramanutse wenyine. Uwitwa Rahman Papre asigarayo. Kuri uyu munsi rero nawe yamaze kuba sesekara hano mu Nzove, yatangiye imyitozo. Gusa makuru yandi turi kugenda dukabuta nuko uwitwa Foringanye na Yusudyanye ku munsi w'ejo baraba bahakandagiye, mu gihe ku munsi ukurikiye tuzahita tubona umutoza fitness coach, umutoza wa fitness wa Rayon Sport, umutoza w'umuhanga cyane, umutoza ebana ukenewe. Aya Bonga Libitsa yari yaragize ibibazo byo gupfusha umwe mu muryango we, hanyuma ahabwa ikiruhuko nyine cy'iminsi kugira ngo abanze yite kuri ibyo bibazo, ariko nyuma havuyemo uyu munsi umwe, ku munsi ukurikiraho umutoza ya Bonga Libitsa nawe arabakandagira hano mu gihugu cy'u Rwanda. Atangiye gukubita abahungu physique, atangiye kubakuba, atangiye kubakutura. Ntabwo twarenze ngo muri ekipe ya APR, kuko ekipe ya APR nayo imyitozo irakomeje. Mwabonye ko hari amashusho cyangwa se amavideo yagiye agaragara ku mbuga nkoranyambaga cyara ekipe ya APR abakinnyi bari gukora imyitozo ya gym bayimereye nabi cyane. Abo bayiragwa Haji wabonaga bari guterura ibintu by'ibyuma, ebana wagira ngo bari kwitoza rugubi. Mbabwira ko rwose Super Coupe izaba ari umuriro, Super Coupe izaba ari umuriro. Ugiye kureba ikipe ya Rayon Sport uburyo ihagaze neza, ugiye kureba ikipe ya APR uburyo ihagaze neza rwose. Nitugira amahirwe iyi sezo tukagira abasifuzi baca impaka, atari babandi baza ari ibisambo bariye za ruswa bashaka gukasa amakipe, rwose tuzabona umupira mwiza uremereye, buri munyarwanda wese azanyurwa. Ikipe ya APR yazanye undi rutayizamu ukomeye cyane, ugiye gufatanya na Mamadusi kwataka izamu. Izana kandi abakinnyi bakina hagati mu kibuga barimo ba Ronald Sekiganda, izana ba Memedao. Ikipe ya APR nayo ko yagiye ku isoko. None hijigo ya Manuel rutayizamu ko riremereye cyane, ko amakuru ari guturuka kuri stade ya za Shorongi ko ateye ubwoba rwose, ateye ubwoba kabisa. Ni mu gihe rero n'ikipe ya Rayon Sport nayo ikomeje kugenda yiyubaka mu buryo bukomeye cyane. Mwarabibonye ko nayo yazanye rutayizamu nimero 9 Shadrake Bingbero, ikomeje kuzana n'abakinnyi bagiye batandukanye. Nk'uyu nguyu muri kubona wambaye nimero 23 bamwita Kelvin, ni umukinnyi mwiza cyane w'umuhanga ugiye kubafasha muri defense ya Rayon Sport. Izaba irimo Sabimana Aimable, Yusudyanye, Emmanuel Kabange. Yazanye kandi umusore wo muri Mukura Victory Sport witwa Rushema Chris. Ebana izana umuhungu wo muri Gasogi witwa Rivalido. Isinyisha musore Prince, isinyisha ebana. Ikipe ya Rayon Sport nayo ihagaze neza cyane, urebye uburyo yiyubatse, kandi none ikaba iri gukoma, ikaba hari umukinnyi utegerejwe, mediateri hatari kariburateri vandarateri gicenyi gikoko igikonyozi, uturuka muri ekipe ya Polisi bamwita Bigirimana Bedi.
ebana nawe agiye kubaza ubundi ajya akina umupira mu bitugu by'abataka amanukana n'uwitwa Mohamed Cheri, ebana bakubita amacenga amapireri kwa kundi mubona bigira imana ameze nk'igishitsi agenda yinyeganyeza kubita amacenga kubita iki si Rayon Sport murayikizwa n'iki afahami ya Rotifi rero. Ikindi nakubwira nuko yatangije ikintu bita umweyo, ari kugenda kubura. Ikipe ya Rayon Sport izasigarana abakinnyi 26, abandi bose bagomba gukimbizwa, udakimbijwe azatizwa. Hari abakinnyi benshi bagiye gutizwa guhera kuri abo basanana n'abandi bagiye batandukanye. Ubwo rero mwibuke gukora subscribe kugira ngo tujye tubana hano neza kuri The Public Sports.